gwa Gikuyu Community News na ndirehoka ni urathie na mbere wega. Ciringi milioni 200 ni irutitwo ni ministry ya kigina guku bururi-ini niguo gutigirira swearing in ya president elect niwe Dagitari William Ruto ni yakinyanira na mbeca ici irekereirio thutha wa igoti tugiru gukorwo rigikindira uhotani wa William Ruto uria wakorirwo kirekereirio ni muikariri giti wa IBC niwe Wafula Chebukati na kuringana na National Treasury mbeca icio ni irekereirio nginyagia wabici ya president na ciagirire kurugamirira mifango ya gukinyaniria muthenya ucio wa swearing in mifango ta ya entertainment gukorwo makire haria maga supply indo ngurani na nginya gutigirira ati muthenya ucio ni watafanio na njira iria yagiriire. Article 141 ya gatiba ya guku bururi-ini gicunje kiria gikorwo gikiaria uhoro wa assumption of office kirauga Ruto agirire gukorwo akioya mihitwa ya kwanjiriria wira wake ta president Tuesday ya mbere ndukumugwanja thutha wa itua ria igoti itugiru na kuringana na gatiba swearing ya president mweru yagirire gutafanio between 10 am to 2 PM. Head of Public Service niwe Joseph Kenywa akiaria na andiki ya mohoro ni araugire muthenya ucio wa tariki 13 mweri uyu wa September ni public holiday udurio shokete gucabithio in the gazettement utwikite gazetted na registrar wa judiciary Ana Mandi kana munini wake ni ageire gukorwo agitabania swearing in iyo ya Ruto mbere ya Chief Justice na muingi wa Kenya. Mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta ni atanyitwo gukorwo akinengera president mweru indo cia gukorwo agithii na mbere na utongoria iria citagwo instrument of power. Kenya ni metereire kuona kana president Kenyatta ni agekinyia kunengereria Ruto the instruments of power kuona nginya ihinda riri ndari aramukongratulate ni undu wa kuhotana githurano kiu. Ririkana president Uhuru Kenyatta akoretwo akinyita mukono mutongoria wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga akimusupporti hindi ya campaign niguo ashinde giturwa kiu gia president. Na kuriona uguo president Kenyatta ni arerire a Kenya ati ni gugakorwo na smooth transition of power akiaria na andiki a mohoro hindi ria rutaga hotuba yake after igoti itugiru gukorwo rigikindira uhotani wa William Ruto. At the moment mahinya ma president elect William Ruto ni togiteri munene uria wambiriirio once Wafula Chebukati akorirwo akimutangatha tawe wahota na kura cia o president aguthiururuko ni makiria ma thigari 200 kuma presidential escort unit na kemunini wake niwe Rigathi wa Gachagua athiururuko ni makiria ma thigari 45 kuma gikundi kiria kiareke na kiria kia general service unit nikio kia GSU. Hinya ungi wa president elect ni kwamukira ndumiriri cia githiri kuma kuri gikundi kia intelligence na ria magirega gukorwo makimunengereria president elect ndumiriri ici cia githiri no makorwo magitumikira kiohwo kana nginya mahuru faini ni igoti. Ici ni ndeto iria itukinyirie hinda-ini riri. Make sure ni wakorwo ki watch video citu nginya muisho. Tuonane in the next video na ndukariganirwo gukorwo ugisubscribe. Guku ni gwa Gikuyu Community News. Goko ni gwa Gikuyu Community News. Make sure no subscribe niguo kamenya gwatinda atia gwake atia na gwatuka atia tikonge ni gwa Gikuyu Community News. Subscribe.